Labvakar visiem! Mēs sākam savu Zoom tikšanos ar Iļienu Bahķinu, kura ir ģinekoloģe, ģenētiķe, nutricioloģe, kuri mums šodien pastāstīs ļoti daudz interesantas lietas par bērnu veselību. Patiesībā mums liekas, ka nu ko vēl jaunu vai vecu vai vienalga kādu var pateikt par bērnu veselību, jo liekas, nu kā mēs jau visu zinām un skaidrs ir, kas ir labs, kas ir bērnam un kas ir ne ļoti labs, bet es domāju, šodien daudzi no jums būs pārsteigti. Un, protams, kā vienmēr beigās mēs varam uzdot jebkādus jautājumus, kuri jums interesē par veselību, un tā ir privilēģija tieši tiem, kuri piedalās online. Tātad es nekavēju laikу un dodu vārdu Еленой. Елена, здравствуйте, я вас представила, рассказала, что у нас тема какая сегодня, и то, что в конце можно задать вопросы, поэтому я не буду вас задерживать, пожалуйста. Друзья, не знаю, насколько для вас актуально, но сегодня мы поговорим о детках. Es nezinu, cik jums tas ir aktuāli, bet šodien mēs parunāsim par bērniem. Напишите в комментариях, у вас детки какого возраста, внуки какого возраста. Uzrakstiet man komentāros, bērniņi jums cik gadu veci, un mazbērniņi varbūt kādam cik gadu veci. Потому что у нас действительно есть проблема с питанием. Tāpēc mums patiešām ir problēmas ar ēdienu. И эта проблема выливается в то, что дети нездоровы, а потом и люди нездоровы, взрослые. Un šī problēma viņa, ir tāda, ka sākumā bērni nav līdz galam veseli, un no viņiem izaug cilvēki, kuri nav līdz galam veseli. Поэтому сегодня кратенько поговорим о том, чтобы детки не болели и были желательно умненькие. Tāpēc šodien mēs ļoti īsi parunāsim par to, lai bērni mums neslimotu un būtu arī gudri bērni. Итак, какие проблемы образа жизни у детей мы сегодня обсудим? Mēs ar jums parunāsim, kādas ir problēmas pie bērnu dzīvesveida. В питании детей очень мало белка, и я сегодня объясню, почему это так плохо. Bērnu uzturā ir ļoti maz olbaltumvielu, un es šodien paskaidrošu, kāpēc tas ir tik slikti. А в питании современного ребенка очень много углеводов. И это Mūsdienu, не bēr, дети индиго, это дети, перекормленные углеводами. mūsdienu bērniem uzturā ir ļoti daudz ogļhidrātu, un tie nav indigo bērni, bet tie ir bērni, kuri ir pārbaroti ar ogļhidrātiem. Мгм. Вот. Следующая проблема. Дети заменяют воду, не пьют воду, пьют какие-то другие напитки. Это большая проблема. Nākošā problēma, kur patiesībā ir liela problēma, ka bērni nedzer vairs tīru ūdeni, bet ūdeni aizvieto ar kaut kādiem citiem dzērieniem. Мое детство все прошло на улице, на поляне. Мы там с девочками с 8 до 8 играли, ну, во все. Visa mana bērnība, viņa pagāja principā kaut kur ārā dabā, jo mēs tur ar bērniem vienaudžiem spēlējam no 8 rītā līdz 8 vakarā. Но мои дети играли уже в компьютерные игры. Высокая нагрузка на глаза и маленькая физическая нагрузка. Bet mani bērni jau spēlēja datorspēles, un tur ir ļoti liela slodze uz acīm un uz ķermeni. Мгм. Поэтому прежде чем выставлять своему ребенку требования, давайте я сначала выставлю требования к вам. Un tāpēc pirms es sākšu teikt jums, tā kā, uzdot jums šos tā kā uzdevumus vai prasīt no jums prasības, uzdot prasības, es pirms bērniem mēs uzdošu prasības pret jums. Мгм. Первое. Нам необходимо, ага, здесь не встала картинка, нам необходимо дать ребенку должное количество белка. Pirmais, mums ir nepieciešams iedot bērniem vajadzīgo olbaltumvielu daudzumu. Потому что все ферменты иммунной системы– это белки. Tāpēc visi imūnsistēmas fermenti, tās ir olbaltumvielas. Вообще все ферменты– это белки. Vispār visi fermenti, tās ir olbaltumvielas.
Наша жизнь– это способ существования белковых тел, Mūsu dzīve tas ir iespēja, ka pastāv olbaltumvielas, jeb olbaltumvielu ķermenīši, на поверхности биологических мембран. kuri ir uz bioloģisko membrānu virskārtas. Вот, соответственно, если вы не даете ребенку суточную норму белка, клетки работать не будут. Un, ja jūs nedodat bērnam dienas olbaltumvielu daudzumu, šīs šūnas nestrādās. Смотрите, есть вещество А и вещество В, неважные. Ir, piemēram, viela A un viela B, viņi tā kā nav svarīgi. Но их нужно объединить в биохимической реакции, чтобы получилось важное вещество С. Bet viņus abus vajag savienot vienā bioķīmiskajā reakcijā, lai sanāktu svarīga viela, kas ir C, nosauksim tā. И если бы мы с вами были в лаборатории, мы бы нагрели, и пошла бы биохимическая реакция. Un, ja mēs ar jums būtu laboratorijā, mēs, piemēram, to sasildītu un sāktos bioķīmiskā reakcija. Но мы не в лаборатории, мы в человеческом теле. Соответственно, нам нужен фермент для катализации, катализа. Bet neesam ar jums laboratorijā, mēs esam cilvēku ķermenī, un mums vajag šī viela, lai sāktos tā ketaļus. Ja? Нам нужен катализатор. Вот. Nē, mums vajag viela, ja vajadzīgs katalizators, ja palaidējs, lai viss sāktu strādāt. Благодаря катализатору, а это ферменты, пойдет реакция. Pateicoties šim katalizatoram, jeb fermentiem, sāksies šī reakcija. Почти каждый фермент имеет свой активный центр, например, витамин или минерал. Un gandrīz katram fermentam ir savs aktīvais centrs, un tas var būt vai nu vitamīns, vai nu minerāls. И особенно это важно для иммунной системы, которая работает с напряжением каждый день. Un it īpaši tas svarīgs imūnai sistēmai, jo imūnā sistēma strādā ar tādu tā kā pastiprinājumu katru dienu. Поэтому, когда мне мамочка говорит, что такое ребенку подавать, болеет бесконечно, я начинаю злиться. Un tāpēc, ka tad, kad man mammīte saka, nu, ko es vēl varētu iedot savam bērnam, visu laiku viņš ir slims. Потому что она хочет просто, чтобы ребенок не болел ОРВИ. Un, ja Liena saka, es saku dusmoties, tāpēc, ka viņa grib tikai vienu, lai šim bērnam nav šīs saaugstēšanas. А я хочу, чтобы она каждый день давала ребенку суточную норму белка, все витамины и минералы. Es gribu, lai viņa dod bērnam katru dienu dienas olbaltumvielu devu, visus vitamīnus un minerāļus. Как в том анекдоте, а вы их кормить вообще пробовали? Tā kā tajā anekdotē, kur saka, jūs barot vispār mēģinājāt. Посмотрите, какая грандиозная потребность в белке у детей. Paskatieties, cik liela olbaltumvielu deva ir nepieciešama bērniem. А я вешу 65 килограмм. Es pati sveru 65 kg. Моя потребность в белке 65 грамм. Un man vajag dienas olbaltumvielu deva ir 65 grami. У ребенка 3-4 лет потребность в белке 63 грамма. Un redziet, bērnam, kuram ir 3, 4 gadi, vajag 63 olbaltumvielas gramus uz. Jā. Ну, попробуй накорми его мясом, рыбой или птицей. Bet pamēģini pabarot šo bērnu ar zivi, ar gaļu vai ar putna gaļu. Когда приезжаешь в систему «Все включено», видишь, как там питаются дети. Un, kad tu aizbrauc sistēmā, viss ir iekļauts, var redzēt, ko ēd šie bērni. Они таскают картофель фри, Viņi parasti ņem kartupeļus fri, макароны makaronus и оладушки, политые толстым слоем нутеллы. un pankūciņus, kuram pa virsmu ir bieza nutellas kārta. И родители малодушно уступают.
Un vecāki tā kā mazdūšīgi piekāpjas šim te ēdienu kartei. Задача родителя приучить ко всем видам мяса, рыбы, птицы. Bet vecāku uzdevums pieradināt savu bērnu visu veidu gaļai, putnu gaļai, zivī. Потому что мы едим с определенной целью. Tāpēc, ka ēšana mums ir ar mērķi. Дать строительный материал для костей, мышц, ферментов, гормонов. Iedot celtniecības materiālus muskuļiem, kauliem, fermentiem un hormoniem. А не просто набить желудок чем-то странным. Nevis vienkārši piepildīt savu kuģi ar kaut ko tādu, nu, diezgan dīvainu. Ну, вот это вот вы же не даете детям, да? Šādu es domāju, ka jūs saviem bērniem nedodiet, Если перекармливать ребенка углеводами, jo, ja mēs pārbarojam savus bērnus ar ogļhidrātiem, вот я их перечислила, это все, что содержит муку, сахар, картофель, рис. un ogļhidrāti tas ir viss, kas satur miltus, kartupeļus, rīsu, Рис и... о, боже. muku, Картофель, да? Картофель, мука, мука. miltus, jā. Mhm. Да. Вот тогда в кровь ребенка поступает такое количество глюкозы, Tad bērnu asinīs ienāk tik liels glikozes daudzums, то он не в состоянии с этим справиться. ka viņam nav iespējas tikt ar to visu galā. Вы, наверное, слышали такую фразу, нужно, чтобы он потратил энергию свою, да? Un es domāju, ka es dzirdēju tādu frāzi, kad saka, nu, vajag, lai viņš savu enerģiju iztērē. Какую энергию? Энергию пищи. A kādu enerģiju? Barības enerģiju. Но как бы, в какие бы вы его ни завозили, сейчас это кружки, клубы, как называется? Bet vienalga, kādos pulciņos, jeb klubos jūs viņu liktu, Все равно дети столько энергии, данной в углеводах, не сжигают. vienalga tik daudz enerģijas, cik viņi saņem ar ogļhidrātiem, viņi nav spējīgi sadedzināt. И разводят вас на эмоциональную энергию. Un tad viņi sāk jūs tā kā pavadināt uz emocionālo enerģiju. Потому что пока вы ссоритесь, пока вы не можете найти общий язык, они тратят энергию, и вы тратите энергию. Jo kamēr jūs strīdaties un nevarat atrast kaut kādu kopējo valodu, gan jūs, gan viņi tērē šo enerģiju. Если у вас непослушный ребенок, просто попробуйте ограничить углеводы. Un, ja jums ir bērns, kurš tā kā neklausa, pamēģiniet ogļhidrātus samazināt. Вы видите, как в кубике сахара переведены основные вот продукты питания. Jūs redzat, ka šeit tādi pārsvarā ēdieni, parastie un pieejamie, ir pārvērsti cukura kubiciņos. И самое малое зло– это мороженое, 4 чайные ложки сахара. Un redziet, it kā vismazākais ļaunums tas ir saldējums, jo tur tikai 4 teikarotas cukura. И посмотрите на батончик Марс, 8 чайных ложек. Paskatieties uz Marsa šokolādīti. Если принести домой 1 литр Кока-Колы, то ребенок выпьет, это будет 9 чайных ложек сахара. Un ja mēs atnesam mājās Coca-Colu 330 ml, viņš viņu izdzers, tur ir 9 teikarotas cukura. Вот, ну, большой привет всем, кто пьет карамельный напиток в системе Starbucks, 11 чайных ложек сахара. Liels sveiciens visiem tiem, kuri dzer karameļu dzērienu no Starbucksa. Nu, tur ir 11 teikarotas ar cukuru. Да. Вот. Тут был вопрос по непереносимости глютена, да? Un tur bija jautājums par glutēna nepanesamību. Вот. Я потом на него отвечу. Вот дочь 21 год, целиакия, непереносимость и непереносимость молочного белка. Вот так пишет Валентина.
Mhm. Valentīna raksta, ka viņai meita 21 gads ir celiakija un nepanes olbaltumvielu. Молочного, ну Molekula, не белка, скорее всего, а все-таки сахара. piena cukuru nepanes, atvainojos, jā. Jeļena vēlāk to atbildēs. Мгм, да. Так вот, смотрите, просто обычное печенье. Lūk, paskatieties, parastie cepumi. 100 грамм содержит 75 грамм углеводов. 100 grami cepumu satur 74,9 oļhidrātu satura daudzums. Это 5 столовых ложек сахара в кровь. Tas ir 5 ēdamkarotes cukura asinīs. Как вам такое? Может быть, по белкам хорошо. Ну, так себе 7 грамм белка неплохо, но по сравнению с углеводами, конечно, белка значительно меньше. Paskatīsimies, kā tas ir ar olbaltumvielām. Nu, 7,5 izskatās, nu, tā kā, nu, tas ir diezgan labi, normāli, bet salīdzinot, cik tur ir daudz oļhidrātu, tas nav ok, pilnīgi nav. Что такое глютен? Глютен это, вот с вопросом, да? Глютен это то, что содержится в пшенице, ржи, овсе и ячмене. Un jautājums par glutēnu, kas ir glutēns, ja? Tas ir tas, kas ir iekšā graudaugos, tas ir Рожь, graudos um, kvieši, mieži, ячмень, kvieši, mieži, rudzi un vēl tas овес. trešais. Ну, вот. Mm. А это белок тоже, глютен это тоже белок. Bet glutēns tas arī ir olbaltumviela. Но кто-то его переносит, кто-то не переносит. Bet ir kādi, kas viņu var pats panest un kādi, kas nevar. Вот, поэтому если у человека, да, бывает непереносимость глютена, просто убираем это из пищи. Bet, ja cilvēkam ir šī glutēna nepanesamība, tad tas ir vienkārši jāpaņem no ēdienu kartes ārā. Я взрослый человек, но веду себя так, у меня все в порядке с переносимостью глютена. Man pašai es esmu pieaudzis cilvēks, un man viss ir kārtībā ar glutēna panesamību. Но я уже 11 lет, может быть, 15, не ем почти вот эти перечисленные продукты. Bet jau kaut gandrīz 10 vai pat 15 gadus es nēdu šos produktus, kurus pirms tam esmu uzskaitījusi. Сытая, довольная, в оптимальном весе. Es esmu paēdusi, apmierināta un tādā ļoti labā svara attiecībā. Почему я убрала все глютен содержащее? Kāpēc es paņēmu visu prom, kas satur glutēnu? Потому что я не готова получать такое количество углеводов. Tāpēc, ka es neesmu gatava uzņemt tik daudz oļhidrātu. Если это я уже перехожу на взрослых, если вы будете есть печеньки, Un es tagad runāšu par pieaugušiem. Mīļie, ja jūs ēdīsiet cepumiņus, то придется идти в спортивный зал и работать как по-серьезному, много-много часов в зале, nāksies iet uz sporta zāli un tur ļoti, ļoti nopietni pastrādāt. Dažas stundas, чтобы сжечь эту энергию, которую вы дали в углеводах. lai sadedzinātu to enerģiju, kuru jūs esat uzņemuši oļhidrātos. И знаете, что ваши дети когда-нибудь станут взрослыми Un ziniet, ka jūsu bērni kaut kad paliks pieauguši, и будут есть то, к чему вы их приучили в детстве. un viņi ēdīs to, pie kā jūs esat viņus bērnībā pieredzinājuši. Учите их использовать достаточное количество белка Tāpēc lūdzu māciet viņiem izmantot pietiekamu olbaltumvielu daudzumu и не передозировать такие углеводы. un nepārdozēt šādus oļhidrātus. Потому что лакомство должно оставаться лакомством. Tāpēc, ka kārumi ir un paliek kārumi. Я точно знаю, как иногда сложно накормить ребенка. Es tiešām zinu, ka citreiz ir ļoti grūti pabarot bērnu.
И если вы стараетесь, но у вас все равно как-то вот не получается, Un, ja jūs cenšaties un jums kaut kā tomēr nesanāk, или ваш ребенок ходит на кружок после школы и нет возможности его хорошо покормить, vai nu jūsu bērns iet kā uz kādu pulciņu pēc skolas un nav iespējams viņu labi pabarot, то все уже придумано до нас. tad viss ir jau izdomāts priekš mums, pirms mums. Вы можете использовать готовый коктейль. Jūs varat izmantot gatavo kokteili. Например, этот коктейль содержит 25 грамм белка. Piemēram, šīs te kokteils satur 25 gramus olbaltumvielu. Это как в 100 граммах телятины. Tas ir apmēram kā apēdot 100 gramus teļa. Но в этом коктейле еще почти 10 грамм клетчатки. Bet šajā kokteilī ir gandrīz 10 grami šķiedrvielas. Это как в 800 граммах салата. Tas ir salīdzinoši ar 800 gramiem salātu. И все витамины, все минералы. Un tur ir visi vitamīni un visi minerāļi. Так, хорошо, идем дальше. Ejam Ага. tālāk. А тут слайд про витаминчики. Te ir slaids par vitamīniem. Я вам сегодня говорила, что витамины и минералы нужны, чтобы работали ферменты. Šodien es jums jau teicu, ka vitamīni un minerāļi vajadzīgi, lai strādātu fermenti. Причем ферменты не пищеварительные. Bet šeit neiet runa par fermentiem, kuri pārstrādā pārtiku, А те ферменты, которые внутри каждой клеточки нашего тела, bet tie fermenti, kuri ir katrā šūnā, kas atrodas mūsu ķermenī. работают каждую секунду времени. Un viņi strādā katru minūti, katru sekundi. Например, в головном мозге за 1 секунду Piemēram, galvas smadzenēs vienā sekundē проходит порядка 10 тысяч биохимических реакций. iziet apmēram 10,000 bioķīmisko reakciju. И не дай бог закончится какой-нибудь витамин. Un nedod Dievs, ka kāds vitamīns aptrūkstās. При дефиците каждого витамина возникает какая-то болячка. Jo, kad sāk trūkt kāds no šiem vitamīniem, sākās kaut kāda kaite. Просто в наше современное время не бывает вообще авитаминозов. Vienkārši mūsu šajā laikā avitaminoze vispār nav, Но есть гиповитаминозы. bet ir hipovitaminoze. Витамины бывают антиоксидантами, спасают нас от воспаления, рака. Vitamīni var būt par antioksidantiem. Viņi glāb mums no iekaisumiem un no vēža. На таких витаминах, как С, Е, А, работает иммунная система. Uz tādiem vitamīniem kā C vitamīns, E un A vitamīns strādā imunā sistēma. Есть витамины, которые в теле преобразуются в гормоны. Ir tādi vitamīni, kas mūsu ķermenī pārveidojas par hormoniem. Например, А, Д. A un D vitamīns. А есть витамины, которые участвуют в энергетическом обеспечении каждой клетки. Bet ir vitamīni, kuri ņem dalību, lai izveidot šo enerģiju katrā šūnā. И сейчас такие времена, что создаются комбинированные продукты, Un šobrīd ir tādi laiki, kad tiek veidot tādi kombinētie produkti, в которых есть все витамины, все минералы в дозе сегодня на сегодня. kuros ir visi vitamīni un minerāļi, kuri ir vajadzīgi tādā daudzumā, cik vajadzīgs tieši šodienai un tieši šodien. Поэтому невозможна никакая передозировка. Tāpēc nekāda pārdozēšana nav iespējama. Это просто как будто бы вы кушаете пищу, которая действительно содержит все необходимое.
Tas sanāk, it kā jūs ēstu pārtiku, kas tiešām satur visu nepieciešamo. Например, как бы вы себя чувствовали, если бы я для вас собрала 13 овощей и фруктов Piemēram, kā jūs justos, ja es priekš jums salasītu 13 augus un dārzeņus? все зеленого цвета, Visi viņi būtu zaļā krāsā, добавила бы туда натурально извлеченные витамины, минералы pieliktu tur naturālis dabūtus vitamīnus un minerāļus и пищеварительные ферменты. un pārtikas pārstrādājošos fermentus. Для нас это сделали, это называется Power Greens. Priekš mums to ir izveidoja, un to sauc par Power Greens. Я помню свое детство, когда я заканчивала учиться в общеобразовательной школе. Es atceros savu bērnību, kad es beidzu mācīties izglītības iestādē, И ждала урок музыки, который в 5 часов вечера. un tur es gaidīju mūzikas nodarbību, kura bija 5 vakarā. Из еды хорошо, если у меня был бутерброд. Un no ēdiena bija ļoti labi, ja man bija sviestmaize. А если бы у меня был такой коктейль, Bet, ja man būtu tāds kokteils, возможно, у меня был бы более высокий уровень здоровья. iespējams, man būtu vēl lielāks veselības līmenis. Так, можно ли привыкнуть к витаминам? Bet, ja nu organisms pieradīs pie vitamīniem, Каждый день мы дышим с вами каждую минуту, katru minūti mēs ar jums elpojam, и мы привыкли к кислороду. un mēs esam pieraduši pie skābekļa. Мы его прям потребляем. Mēs tiešām viņu lietojam. Также мы нуждаемся в белке, Tieši tāpat mums ir vajadzīgs olbaltumvielas. в воде, Ūdens mums ir vajadzīgs. и наша пища обязана содержать витамины. Un mūsu ēdienam ir pilnīgi pavēlēts, lai viņš satur vitamīnus. Но наша пища продается в супермаркетах. Bet mūsu pārtika pārdodās supermarketos. Она очень часто промышленно обработанная, Un ļoti bieži viņa ir rūpnieciski apstrādāta. поэтому есть провалы по многим витаминам и минералам. Un tieši tāpēc ir šie daudzu vitamīnu un minerāļu trūkumi. И здесь точно так же, как с машиной, лучше перелить бачок с бензином, чем не долить. Un te tāpatās kā ar mašīnu var teikt, ka labāk pārliet bāku ar benzīnu nekā nedaliet. То есть бояться надо дефицита, а не переизбытка. Baidīties vajag no deficītiem, nevis no pārēm. Потому что детки или болеют, или у них есть какие-то проблемы, вот, например, такие. Piemēram, jo bērniņi vai nu slimo, vai nu viņiem ir kaut kādas problēmas. Piemēram, šeit jūs redzat. И кто его знает, почему такие полоски, что не хватает этому организму. Un kas to var zināt? Ot, kāpēc ir tādas strīpiņas, kas trūk šādam organismam? Но в данном случае я знаю цинк. Un es, piemēram, šo gadījumu zinu, un trūkst šajā gadījumā cinks. Вот просто на примере цинка давайте разберем, сколько всего надо съесть, чтобы взять суточную норму. Un mēs paskatīsimies pēc cinka, kas šobrīd ir jāpēt, lai mēs varam paņemt šo dienas cinka devu. А для детишек норма по цинку 12 миллиграмм. Bērniem cinka norma ir 12 mg. Если вы хотите взять 12 миллиграмм цинка из куриной печени, Ja jūs gribat no vistu aknes paņemt 12 mg, вам придется скормить ребенку 200 грамм куриной печени. bērnam būs jāpēt 200 grami šīs te vistu aknes. А если из говядины 400 грамм. Bet, ja no lielopa, tad 400 gramus. А если из чего? No kā vēlamies. Ну вот баранина тоже 400 грамм. Jā, rekur, ja runa iet par aitas gaļu, arī 400 grami. В общем, это много еды.
Un tas ir ļoti daudz ēdienu. И взрослый человек столько не съедает. Bet pieaugušais cilvēks tik daudz neapēdīs. А это ежедневная норма потребления. Tā ir dienas norma. Вот, поэтому во всем мире дефицит цинка у детей до 5 лет. Tāpēc visā pasaulē ir cinka deficīts bērniem līdz 5 gadiem. Вы найдите свою страну, вот где она, Atrodiet savu valsti, или нет данных, или меньше 20% дефицит. vai nu šeit nav parādīts, vai nu ir mazāk nekā 20% deficīts. Ну, вот я из Украины, вот. И Es esmu Ukrainas, re, kur mums ir 20-30% дефицит у детей по цинку. 20-30% deficīts, cinka deficīts bērniem. Иммунитета не будет. Nebūs imunitātes. Дети не дорастают до того роста, который прописан в их генном аппарате. Bērni neizaugs līdz tam augumam, kas viņiem ir paredzēts no viņu gēnu aparāta. Потому что цинк-зависимых ферментов 300. Tāpēc, ka fermenti, kuri ir atkarīgi no cinka, kopā ir 300. И если нет цинка, закончился, то эти ферменты не будут работать. Un, ja cinks ir beidzies, šie fermenti nestrādās. Ну, сказала, да? Давайте теперь поговорим о фосфолипидах. Tagad parunāsim par fosfolipīdiem. Идет 8-летний мальчик с мамой домой после школы. Pēc skolas 8-gadīgs puisis iet ar mammu uz mājām И говорит, мама, я гений. un saka, mammu, es esmu wunderkinds, gēnijs. Мама говорит, с чего это ты взял? Un mamma saka, kāpēc tā domā? А он говорит, учительница в школе прочитала стихотворение и предложила повторить. Viņš saka, tāpēc, ka skolotāja skolā nolasīja dzejoli un man lika atkārtot. А я взял и повторил, единственный в классе. Es vienīgais klasē to atkārtoju. А потому что мама кормит головной мозг своего ребенка. Un tas notiek tāpēc, ka mamma baro sava bērna smadzenes. Потому что я ей объяснила, что 30% головного мозга– это лецитин. Jo es viņai paskaidroju, ka 30% no galvas smadzenēm tas ir lecitīns. Есть большое исследование, много исследований, что омега-3 повышает интеллектуальные способности детей. Ir ļoti daudz pētījumi, ka omega-3 ceļ bērnu intelektuālās spējas. А наш головной мозг– это самый жирный орган в теле. Bet mūsu galvas smadzenes, tas ir taukainākā vieta mūsu ķermenī. Потому что из вот этих жиров, вот они, фосфолипиды, состоят все мембраны клеток. Jo redziet, šeit ir parādīti šie tie fosfolipīdi, un no viņiem visiem viņi visi ir šūnu membrānu sastāvā, В том числе головного мозга. un tā skaitā arī galvas smadzenēm. Давайте брать фосфолипиды из обычных продуктов питания. Mēs sāksim ar jums ņemt fosfolipīdus no parastiem ēdieniem. Нам нужно 5 грамм Un mums vajag 5 gramus каждый день. katru dienu. И 5 грамм содержится в 3 яйцах. 5 gramus mēs varam dabūt no 3 olām. Оливковое масло, ну, мы не пьем стаканами, согласитесь. Olīveļu mēs piekrītat nedzeram ar glāzēm. Сливочное масло столовыми ложками не едим. Arī sviestu mēs neēdam ar ēdam karotēm. Обращаю внимание, что все продукты достаточно, так скажем, тяжелые. Un es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka visi šie produkti, viņi tādi diezgan smagi. Это серьезная еда. Tāpēc, ka šīs, ko mēs te redzam, tas ir nopietnas ēdiens. Это не суши. Tas nav sushi, Это не картофель фри. te nav kartupeļu frī.
Это не печенюшки. un tie nav cepumiņi. Окей, да, наш головной мозг самый жирный орган в теле. Mūsu galvas smadzenes vistaukainākās visā mūsu ķermenī. Поэтому, Vistaukainākais orgāns. если ваш ребенок пошел в школу, давайте ему омегу-3 или цитин. Tāpēc, ja jūsu bērns iet uz skolu, lūdzu dodiet viņiem omega-3 un lecitīnu. А также нам нужно с вами понять, как поддержать иммунитет. Tieši tāpat mums ar jums ir jāsaprot, kā uzturēt imunitāti, ja palīdzēt imunitātei. Помните фразу 80% иммунитета у ребенка в кишке. Atcerieties frāzi, ka 80% no imunitātes atrodas bērnu zarnās. Потому что кишечная микрофлора– это большой орган, 1,5 килограмма весом. Jo zarnu mikroflora tas ir liels orgāns, 1,5 kilogramu svarā. И, да, эта кишечная микрофлора обеспечивает либо здоровье, либо нездоровье вашего ребенка. Un šī te zarnu trakta mikroflora, viņa nodrošina vai nu veselību, vai nu nenodrošina veselību. Потому что если сочетание бактерий нарушено в кишке, Jo, ja baktēriju savienojums zarnu traktā ir disbalansēts, то оно нарушено и на коже, tas nozīmē, ka tas ir disbalansēts gan uz ādas, и в ротоглотке. gan arī mutes nu, tā kā rīklas dobumā. И Un, здесь не будет местного иммунитета. un te nebūs šīs te vietējā imunitāte. И каждая вирусная инфекция будет поражать ребенка. Un katra vīrusu infekcija mūsu bērnu ietekmēs, jeb saslimdinās. Когда-то у нас с Олей была тема по дисбиозу. Mums ar Olgu kaut kad bija tēma par disbiozu. И Biozi. мы очень подробно разбирали, насколько это важно для иммунитета, Un mēs ļoti smalki tā kā izskatījām, cik ļoti svarīgi imunitātei настроения, noskaņojums, защиты от рака, aizsardzība pret vēzi, для взрослых способности давать потомство, pieaugušiem tā ir spēja dot pēcnācējus, для сохранения нормальной массы тела. lai saglabātu normālu ķermeņa masu. А все очень просто. Viss ir ļoti vienkārši. Давайте нормальную кишечную микрофлору 1 раз на ночь. Dodiet normālu zarnu trakta mikrofloru vienreiz uz nakti. Даже если вы даете растишку, йогурты с полезными бактериями, Pat ja jūs dodat tāds jogurts, te ir rastiška, kurām ir labas baktērijas. вот не уверена, что это сработает. Bet es neesmu pārliecināta, ka tas nostrādās. Смотрите, сколько углеводов. В 100 граммах продукта 12,5 грамм углеводов. Paskatieties, cik ogļhidrātu ir uz 100 produktu gramiem. Un tur ir 12 grami. Это почти столовая ложка сахара. Tas ir gandrīz viena ēdamkarote cukura. Продукт может содержать либо сахар, либо живые бактерии. Bet produkts var sevi ietilpināt vai nu cukuru, vai nu dzīves baktērijas. Поэтому мы даем лиофилизированные бактерии в капсулках. Tāpēc mēs dodam liofilizētās baktērijas kapsulās. 1 капсулка на ночь. Viena kapsuliņa uz nakti. Всего 100 капсул. Un tur ir kopā 100 kapsulas. Если сравнивать по количеству бактериальных тел, то никакого сравнения. Un ja mēs, piemēram, salīdzinām vai nu ProB11 ar jogurtu, ar baktērijām, nu, tepat nevaram salīdzināt, ja jūs redzat šo klāstu. Перед вами профессиональный продукт для коррекции нормальной кишечной микрофлоры.
Pro B11 tas ir profesionālais produkts, lai koriģētu zarnu trakta mikrofloru. А взрослым надо? Pieaugušiem to vajag lietot? Vajag. Мгм. Теперь по поводу водички. Tagad paskatīsimies par ūdeni. У детей больше потребность в воде. Bērniem lielāks ūdens daudzums ir vajadzīgs, У деток клетки более насыщены водой. jo bērniņiem šūnas viņas tā kā vairāk piesaistās ar ūdeni. Поэтому такая нежная кожа, влажные слизистые. Tāpēc bērniem ir ļoti maiga āda, viņiem visas gļotādas ir tādas, nu, ļoti smalkas, foršas. Но ребенок сам не может взять воду, ему надо предлагать. Bet bērns pats ūdeni nevar paņemt, viņam vajag piedāvāt ūdeni. Например, ребенок пошел в школу в 7 лет. Piemēram, bērns 7 gados aizgāja uz skolu. У него потребность в воде 100 миллилитров на каждый килограмм вес. Viņam vajadzīgs ūdens 100 ml uz katru ķermeņa kilogramu. Это как у взрослого 2,5 литра. Tas ir kā pieaugušam, un tas ir tā kā pieaugušam 2,5 litri. Поэтому, когда вы отправляете ребенка в школу, Tāpēc, kad jūs sūtat savu bērnu uz skolu, давайте с собой воду dodiet viņam līdzi ūdeni и проверьте, чтобы в школьном классе стоял бачок с водой. un pārbaudiet, lai jūsu skolas klasē būtu ūdens pieejams bērniem. А также объясните ребенку, что он может пойти и попить, не отпрашиваясь у учителя. Un paskaidrojiet bērnam, ka viņš var padzert, pat neprasoties iziet no klases. Потому что жажду нужно уважать. Nevis no klases, bet tajā pašā klasē, jo slāpes vajag cienīt. Мгм. А если вы будете добавлять в водичку 1 столовую ложку хлорофила, Ja jūs pieliksiet pie šīs ūdens vienu ēdam karoti chlorofīla pie tās pudeles, то эта вода еще станет целебной. tad šīs ūdens paliks par tādu dziedniecisku ūdeni. Она сможет выводить кислые продукты обмена. Šīs ūdens spēs izvadīt skābus pārtikas, jeb vielmaiņas produktus, kuri izdarīs skābus. Nu, Да, железный человек использует хлорофилл. Pat dzels cilvēks izmanto chlorofīlu. Есть такой фрагмент в этом фильме. Дети обожают его. Šajā filmā ir tāds fragments, un bērniem tas ļoti palīdz. Но железному человеку надо было, у него атомный реактор в груди. Jā, bet nu, dzels cilvēkam vajadzēja, jo viņam ir atoma reaktors sirdī. Теперь по поводу ароматерапии. Tagad vēl parunāsim par aromaterapiju. У нас с вами есть масло чайного дерева. Mums ir tejas koka eļļa, У нас есть аромадоктор. mums ir aroma ārsts. Это комбинация различных эфирных масел. Tā ir dažādu eterisko eļļu kombinācija. Возьмите у Олю ссылочку в интернет-магазин и сами загляните. Paņemiet no Olgas linku uz internetu veikalu un paši tur apskatieties. У меня 3 детей. Man ir 3 bērni. Когда они были маленькие, Un kad viņi bija mazi, масло чайного дерева я наливала на ладошку, разведенное. atšķēdīt tejas koka eļļu, es lēju uz plaukstas. Дети мизинчиками залазили в эту лужицу. Un bērni ar mazo pirkstiņu ielīda šajā peļķītē, kas man tur И izveidoja. могли поковыряться в носе. Un tad viņi savu degunu iepakstīja tur iekšā. Также немножко протереть под носом, грудь. Un tāpat zem deguna paslaucīt kā kakla zonu. И они под защитой эфирного облачка уходили в школу, в садик. Un viņi gāja uz savu skolu vai uz bērnu dārzu tādā šīs te ēteriskās eļļas mākonīti tīti. И это защита от вирусных инфекций.
Un tā ir aizsardzība no vīrusu infekcijām. Активно используйте, особенно потому, что у детей бывают часто аденоиды, Izmantojiet to ļoti aktīvi, jo bērniem daudz kā, nu, bieži ir adenoīdi, воспаление миндалин, a, a, глоточных. andeļu iekaisums, Да, да, да. rīkos iekaisums. Иногда мама спрашивает, что это есть такое от кашля. Citreiz mammas prasa, vai jums ir kaut kas pret klepu? Да, этот продукт называется легкое дыхание. Jā, šīs produkts ir, viņu sauc par vieglo elpošanu, Травяное отхаркивающее средство. un šis ir te kā ārstniecisko augu atklepojošs līdzeklis. Так, и у нас еще есть а, ну, тоже для дыхательной системы пажитники тимьян. Un vēl mums ir tieši elpošanas sistēmai grieķu sieraboliņš ar timjānu. Станьте в своей семье тем человеком, который поставил травы к себе на службу. Palieciet savā ģimenē par cilvēku, kurš ārstnieciskos augus ir ielicis, lai tie viņam kalpotu. Потому что есть семьи, где чуть что-то не так, сразу хватается за антибиотики. Jo ir tādas ģimenes, kur kaut kas drusku notiek, uzreiz ķerās pie antibiotikām. Друзья, бывают такие случаи в жизни, когда хоть бы антибиотики сработали, Draugi, ir tādi brīži dzīvē, kad ir tā, ka, nu, dod Dievs, ka antibiotikas nostrādātu. и если использовать антибиотики по поводу каждого а, чиха, ну не знаю, как сказать, каждого маленького заболевания, Un, ja mēs izmantojam antibiotikas pie katras šķaudīšanas, jeb tāda mazas saslimšanas, формируется потихоньку резистентность, нечувствительность к антибиотикам. lēnām, bet formējās rezistence, jeb nejūtība pret antibiotikām. И если вдруг действительно какое-то серьезное событие по здоровью, антибиотики могут не сработать. Un tad, ja pēkšņi ir kaut kāds ļoti nopietnas veselības problēmas, antibiotikas var nenostrādāt. Для этого вы должны четко знать, что у вас есть чем реагировать на вирусную инфекцию. Tāpēc jums skaidri jāzina, ka jums ir kaut kas, ar ko jūs varat reaģēt pret vīrusa infekciju. И использовать антибиотик в крайнем случае, если не получается травами. Un izmantojiet antibiotikas tikai tādā, nu, ārkārtējā situācijā, ja ar ārstnieciskiem augiem nesanāk. Мгм. Mhm. Так, хорошо. Ну, давайте по вопросикам пройдемся. Tā, labi, un tagad mēs iziesim pēc jautājumiem. Ja jums ir jautājumi, droši rakstat. Да. Ну вот, Валентина, по поводу целиакии, давайте еще раз уточню. Valentīna, viņa raksta par celiakiju, un es vēlreiz to gribu pateikt. Дочка у вас взрослая, ей 21 год. Jums ir pieaugusi meita, viņa ir 21 gads, Сейчас только ленивый не исключил глютен из питания. un tas nozīmē, ka tikai slinkais neizslēgtu glutēnu no ēšanas. Поэтому она в тренде. Tāpēc viņa ir trendā. Она модная, не ест глютен. Viņa ir moderna un neēd glutēnu. А, и правильно делает, иначе будут осложнения. Un pareizi dara, ka viņi to neēd, jo savādāk būs problēmas. Есть большое количество других прекрасных продуктов. Ir ļoti daudz citu labu produktu. Мгм. И по поводу непереносимости молочного сахара или белка, вот скажите мне. Un tur jautājums ir, ka viņa nepanes piena cukuru, jeb piena olbaltumvielu. Pasakiet man, lūdzu, uzrakstiet. Есть люди, у которых маленькое количество фермента, который переваривает молочный сахар. Ir cilvēkiem, kuriem ir ļoti maz fermentu, kura pārstrādā cukuru.
piena cukuru. Поэтому они очень плохо переносят молоко. Tāpēc viņi ļoti slikti nu, panes pienu. Через некоторое время начинается расстройство пищеварения, понос. Un pēc kāda laika sākās barības nepanesamība un caurēja. Поэтому у детей в том числе, поэтому мы переводим ребенка на кисломолочные продукты, Un tas notiek arī bērniem, un tāpēc mēs bērnus pārvedam uz skapiena produktiem. потому что при скислении бактерии съедают молочный сахар. Tāpēc, ka tad, kad produkts skāpst, tās baktērijas, kas ir šajā produktā, skāpšanas procesā, viņas apēd šo cukuru. И, возможно, кисломолочные продукты ребенок будет переносить хорошо. Un ir iespēja, ka tieši skāpiena produktus bērns panesīs labi. Но если и кисломолочные продукты плохо переносятся, Bet, ja arī skābie produkti slikti panesami, тогда оставьте в рационе те продукты из молока, где съедено весь молочный сахар уже. tad atstājiet tos skāpiena produktus, kur viss cukurs ir apēsts. Например, это сыры. Piemēram, tie ir sieri, Сулугуни, брынза, lūgunija, brinzas siers, твердые сыры. cietie sieri, Они переносятся хорошо. jo viņus var labi panest. Почему у ребенка, у которого непереносимость молочного сахара, Kāpēc bērnam, kurš nepanes piena cukuru, полная переносимость мороженого ir pilnīga saldējuma panesamība? или сгущенки? Vai, piemēram, iebiezinātā piena? Потому что если добавить в молочный продукт сахар, Tāpēc, ka ja pie piena produkta pieliek cukuru, то тогда легче разорвать вот эту молекулу молочного сахара, переварить ее. jo tad ir vieglāk pārplēst šo te piena cukura molekulu un vieglāk viņu pārstrādāt. Ну да, Валентина пишет, а именно белок, говорит, да. Valentīna raksta, kā runa iet par piena olbaltumvielu. Бывает не то, чтобы непереносимость молочного белка, а аллергия на молочный белок. Citreiz ir tā, ka nav tā kā nepanesamība piena olbaltumvielu, nevis nepanesamība, bet ka nevar pārstrādāt. А, при аллергии правильное, Alerģija. Mhm. да, при аллергии правильное направление– это просто исключить аллерген. Un, ja ir alerģija uz to, tad ir, protams, mums vajag vienkārši izslēgt šo alergēnu. И все, и тогда желудочно-кишечный тракт будет работать хорошо, и кожа будет чистая. Un tad zarnu kuņģa trakts strādās labi un āda būs tīra. Как правило, это сложно лечить. Šo te kā likums ir grūti ārstēt. Потому что это где-то наследственная предрасположенность к таким состояниям. Tāpēc var būt, ka tas ir tā kā iedzimtība uz šādiem stāvokļiem. Kaut kas iedzimts. Поэтому работаем коррекцией питания. Tāpēc mēs varam strādāt, korēģēt pārtiku. Жизненная диета, да. Jā, diēta, kur ir uz visu dzīvi. Jā, tieši tā. Хорошо, еще вопросики? Lūdzu, vēl kāds grib uzdot jautājumus, droši to dariet, es jūs pilnīgi uzmundrinu. Друзья, продумывайте дополнительное питание для своих детей. Mīļie draugi, domājiet par, tā kā nevis domājiet, bet domājiet uz priekšu par to, ar ko jūs barojat savus bērnus. Жизнь ускоряется, пища становится все более промышленной. Jo dzīve, viņa tā kā pātrinās un barība paliek vairāk un vairāk tā kā rūpnieciskā. Заболеваемость растет. Un saslimšanas aug. Поэтому подстелите соломки, уберите дефициты.
Tāpēc lūdzu paklājiet sev salmus tādā veidā, kā paņemat prom deficītus, Сейчас это нормально. jo šobrīd tas ir normāli. Сейчас это очень хорошая тенденция. Tagad tā ir ļoti laba tendence. Ага, вопросик прилетел. Андина. Сейчас я переведу так. Andīna, tā, tūlīt es tā, vai fermentu produktu, vai fermentēti. Улучшают ли ферментированные продукты работу желудочно-кишечного тракта? Абсолютно улучшают, да. Pilnīgi uzlabo. Потому Tiešām. что это сочетание пре- и пребиотиков. Tāpēc, ka fermentētie produkti, tas ir pre- un prebiotiku savienojums. Мгм. Tas ir tā ir. Mhm. Поэтому все моченые яблочки, что там еще, огурчики, вот это вот все нам надо, да. Tāpēc gurķīši, skābētie ābolīši, tas viss Ага. mums ir vajadzīgs. М. Только кто его ест? Ну, зимой хочется, Jā. летом не хочется. Mhm. Мгм. Хорошо? Mhm. Ну, вроде бы. Ага. Сколько можно съесть в один раз? А чего именно? Tieši ko vienu reizi, vienā reizē? Tieši ko apēst? Cik daudz, kādus tieši skābētos produktus? Fermentētos gurķus, fermentированные огурцы. А, Ну, столько, сколько хотите. Огурчики мы не ограничиваем, Tik, cik tu vēlies, jo gurķus mēs neierobežojam. потому что это клетчатка, Tāpēc, ka tā ir šķiedrviela, водичка. ūdentiņš. Протеинов там практически нет, Gandrīz nav proteīni. но и углеводов, слава богу, тоже нет. Paldies Dievam, arī ogļhidrāti nav. То же Panas, самое с капустой. Это tieši tas, прекрасные гарниры. tas ir ļoti labs garnīrs, garnējums. В удовольствие, кушайте в удовольствие, но не переедайте. Ēdiet līdz labpatīkai, bet, protams, nevajag pārēsties. Из-за стола нужно встать с ощущением, что съел бы еще кусочек. No galda vajag piecelties ar tādu sajūtu, ka, nu, vēl mazu bišķiņu es vēl varētu apēst, Но, боюсь, будет лишний. bet baidos, ka būs liekas. Mhm. Мгм. Хорошо? Было приятно пообщаться. Мы целый час вместе провели. Спасибо за присутствие. Paldies! Mēs jau gandrīz stundu bijām, mēs pavadījām stundu ar jums kopā. Paldies par jūsu klātbūtni šeit. Bija ļoti У кого patīkami. есть хоть малейшая возможность приехать в Юрмалу 1-2 ноября, Ja kādam ir kaut vai maza iespēja atbraukt uz Jūrmalu 1. un 2. novembrī, приезжайте, нас ждет прекрасная программа. brauciet, jums gaida fantastiska programma. Вы узнаете много нового по здоровью. Jūs uzzināsiet daudz jauna par veselību. Так, вы узнаете других людей, которые тоже занимаются своим здоровьем. Jūs iepazīsiet citus cilvēkus, kuri arī nodarbojas ar savu veselību. И заведете новых друзей. Un jūs droši vien paliks daudz jaunu draugu. Надо чаще встречаться. Vajag biežāk tikties. Jā. Viss, спасибо, Елена, огромное. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем. Запись, как всегда, будет позже.
Paldies, Jeļena. Jā, mēs beidzam, un ieraksts būs vēlāk. Jūs varēsiet paši vēlreiz noskatīties, jūs varat parādīt saviem draugiem, radiem, visam, da jebkam, jo kopā mums kaut kas ir jādara, lai paliktu labākiem, veselīgākiem. Jo vecuma nav, ir tikai nedabarots, nedadzirdīts un nedaspartots, sportots. Jā, tā kā visiem uz redzēšanos, viss. Paldies un atā. Спасибо, Елена, огромное. До следующего зума. Кстати, зум у нас не будет следующий, потому что я улетаю. Я тоже. Да, и потом все, супер. Ну, это. Давайте, счастливо, хорошего всем вечера. Visiem labu vakaru.